lijepo izgleda, lonac je dobre kvalitete, međutim poklopac uopće nije, bez obzira što je u prodaji, može se kupiti zajedno sa poklopcem. Taj poklopac nije iste veličine kao ovo. On u biti pleše. Ima lufta jedno pola centimetra. Znači, original napravljen, ali to je to. Znači, nije baš najbolji, tako da ne preporučujem da se kupuje poklopac. Ja sam s time vrlo nezadovoljan jer sam mislio da će lijepo sjesti zajedno sa loncem, sa vokom, međutim, ovo je nije u redu, s obzirom da sam računao da će lijepo sjesti, a kupljen je u kompletu sa njim. Eto, znači, pola centimetra ili centimetar